nyuma yuko icyiciro cya mbere cy'imikino ya UEFA Champions League kabisa uyu munsi wa gatanu tukiganiriyeho kabisa nagarutse n'icyiciro cya kabiri cyakora muraza kunyihanganira ntabwo uyu munsi ndi bubahereze rezilita kabisa kubera yuko iki ni ikiganiro nakoze ewana match ntarajya kureba mu match kuko urumva umuntu agomba kureba aya match yose cyarimwe akayakorera catch up kandi biba bigoye yuko umuntu arimo ari kureba match saa 7 mu by'ukuri ngo ahite ategura akazi agire gute biba byiza kugira ngo udatenguha abanyarwanda ukarara ugakoze maze ubundi ibintu bikagenda neza cyane so ariko dinzeyo mbere yuko match ziba n'ibiki byose ubwo muri hangana ntabwo amarizita muri buze kuyabona muri video ariko ku munsi wo kuwa kane birumvikana nzabangaruka kuri rezilita zo kuwa kabiri ndetse no kuwa gatatu yaba muri group ya VIP ndetse n'ahandi hose yagiye hatandukanye collect score byarangiye n'uyu munsi umunsi wageze ni kuwa gatatu bwo mubimenyereye cyane ko tuba tugomba kuyibona 5-5 kwandikire kuri ya nimero yacu ni 0794486332 utubazidise iyo obudija na 57 twumva gutubwira na amafaranga ngahe turi buze kuba tuyishyura hanyuma ibijyanye na group byo tubaze uko bihagaze maze ubundi tugusobanurira ubashe kububyuzuza ubundi dukorane 5-5 mufata umwanzuro mu by'ukuri mba numva mba ndi kwiyumvamo ko tugiye kujya mu bihe byiza turi mu bihe byiza bigomba gukomerezaho kandi ngiye ntangiye icyumweru mfite imbaraga kabisa mfite imbaraga zo ku rwego hejuru icyo cyumweru byanga byakunda kitubera ubuki n'amata kabisa so nizere yuko nawe uri buze kuba uri muri team rero vuba bidatinze nyemerera nirukanke nzamuke mu mikino kabisa igomba guhita ikurikiraho cyane na equipe ya Arsenal n'ikipe ya Paris Saint-Germain zikurikiranye ku rutonde imwe ni ya mbere indi ni ya kabiri ziranganye ibitego zizigamye cyakoze wenda equipe ya Bayern Munich niyo yinjije byinshi ariko Arsenal nayo nta na kimwe yari yinjizwa baraza ko bari kuri stade ya Arsenal kabisa uyu mukino urakomeye cyane kubera yuko niba Arsenal kugira ngo dukinye imikino ine muri Champions League tutarinjizwa igitego Arsenal muri rusange mu mikino 8 maze gukinira mu rugo ya Champions League iheruka gukinira mu rugo ya Champions League ikipe yabatsinze igitego ni ikipe ya Paris Saint-Germain yonyine n'umuhango indi mikino itinjizwa igitego equipe ya Arsenal atanga icyizere ko kuyibonamo igitego biragoye kabone nubwo umudefenseur wabo Magalhaes adahari kuri uyu munsi Gabriel Magalhaes kabone nubwo bakubwira ko Victor Gyökeres ntawo hari Martin Odegaard arashidikanwaho ariko ya Arsenal ni ikipe solide pe gusigiye gura n'indi kipe nayo ifite forme ku mugabane w'Uburayi Bayern Munich nayo iri ku muriro papa iyi Bayern iri ku muriro ku rwego hejuru n'umuriro wo kotera kure so nizere yuko rero ni akamashi kari buze kuba kakuryoheye nizere yuko saa 4 z'umugoroba uri buze kubuvuga ati kabisa ni cya imbere y'amascreen yanjye kabisa ndategereje ndebe uko ibintu bimeze kuko head to head sinzi niba aricyo ziri budufashe rero kuko nubireba neza urasanga muri Champions League head to head mu cyo bita Champions League gusa equipe ya Arsenal gupfa gutsinda Bayern ni inzozi zikomeye cyane kuko byibuza mu mikino 5 baheruka gukina bo ubwabo Arsenal yatsinzemo umukino umwe ubwo yimini muri Champions League no mukino wo muri 2015 Arsenal mu rugo itsinda Bayern ibitego 2-0 ariko nayo yageze kwa Bayern bya 5-1 undi mukino Bayern nanone yitsinda 5-1 undi mukino Bayern nanone isanga mu rugo itsinda 5-1 undi mukino banganye 2-2 kwa Arsenal hanyuma so iyi Bayern rero ni Arsenal ntago twayirebera muri iyo shusho y'amateka kubera ko iyi Arsenal itandukanye n'izindi Arsenal zose zabayeho n'ubwa mbere natangiye ngewe ntago nanjye ndi munini cyane ntago ndi mukuru cyane natangiye kureba umupira mu mwaka wa 2006 ariko 2006 se buriya 2006 na aho ngaho mbeshya ari igipepe ndaho mbeshya ahubwo twavuga ko 2007 nibwo nari mbyinshiyemo neza ntangiye kwita amazina y'abakinnyi ntangiye kumva ko nta match yagomba kunshika
Arsenal rero yari yamaze kurekura ba Thierry na Arsenal yari imaze gusa naho iva mu bihe bya Arsenal yari ko yigeze ikomera. Manchester United ifatiraho, Chelsea ifatiraho, Arsenal n'ubwa mbere nongeye kubona Arsenal ikomeye mu mateka, n'ubwa mbere mbonye Arsenal ngiye ikomeye mu mateka. Wenda abantu bayirebye nyuma ya 2008 mu mugiye mwigeze mubona Arsenal ikomeye gutya, nta gihe kigeze kibaho cyaryarise. Wasangaga ari imbere ifite Mesut Ozil, ifite Alexis Sanchez, ifite wenda Pierre-Emerick Aubameyang, ariko inyuma ifite bande, ifite ba Mertesacker, ifite ba Koscielny, ifite aba defenseur bari aho gaho nyine babandi navuga ngo nari igipepe ndaho mbeshabesha ba Mustafi ngaho Mediani nibo ba Lucas Torreira, abantu bari aho bagwirira ndende rwose, ugasaga gidi bese nka BC ya Rayon Sport. iraza gutanga akazi. Bayern nayo iri muri forma, gusa Bayern ifite igihombo cyo kuba idafite umusore wabo Luis Diaz wabonye ikarita itukura kuri Paris Saint-Germain nyuma yo gukorera ikosa rikomeye cyane Achraf Hakimi cyanamuvuriyemo imvune ikomeye cyane. So uyu musore aganishwa imikino 3, uyu n'ubu ari umukino wa mbere ari buze kuba asibye. So ni umwanya mwiza wo kugira ngo Arsenal profite abafana ba ni home advantage. Ubundi iyi match nuko Arsenal ifite amahirwe 51%, iyindi ifite 49%. Ntabwo ari ikintu kinini cyane kiri buze gutandukanya ino match. So iyi match rero ni match abantu baba biziritse cyane, ndaza gusaba over ya 2 n'ibice 5 gusa ntibinagutungwa n'igiyo bitagiboneka rwose, amakipe akaza kuri tactique iremereye cyane. So iyi match rero gusa unayiguze muri faveur ya Arsenal ukaba ati ndabona Arsenal ribuze kubiyitsinda, nabwo ntago nagutera amabuye, nubwo ngewe nyine nk'umweyahuzi cyari utuntu njya nikora ipari njya nikora zitandukanye n'izanyu, nkagenda ukabona niguriye nka Bayern tu nuko diru ziba zimeze. Ariko ntabwo mwebwe n'abariska kubabwira ngo mugende mugure Bayern. So iyo match twagomba kuyitindaho rero, reka tuzamuke ku zindi match twirukanka. Copenhagen na Kairat Ahmad ndaza gusaba over ya 1.5 goals cyangwa se over ya 1.5 muri uyu mukino. Uretse ko naguze Copenhagen gutsinda umukino, ntabwo nagutera mabuye. Hanyuma equipe ya Pafos na AS Monaco no mukino uremereye cyane. AS Monaco irimo irareba ko nawe basi yava muri relegation zone. Ndaza gusaba rero kuza kugura Monaco gutsinda umukino cyangwa se kuza kuba iwunganya. Arsenal na Bayern nabivuze. Hanyuma Atletico de Madrid na Inter de Milan nawo undi mukino ukomeye cyane, ndaza gusaba Inter de Milan kuza kuba ibona igitego, Inter de Milan gutsinda igitego kabisa. Hanyuma Eintracht Frankfurt na Atalanta ndagusaba over ya 2.5 goals muri uyu mukino. Liverpool na PSV Eindhoven no mukino ukomeye cyane nawo, ariko kubera ko cyukomeza ni Liverpool mu byukuri idatanga icyizere pe, biragoye kuvuga ngo Liverpool naniwe gutsinda Nottingham mu rugo iyo ari yose nyine ubwo icyo gihe bayazi kayitsinda. Gusa irimo irashaka kureba ko byibuze muri Champions League we yakitwara neza, basi kareba ko ariho yashakira resultat nziza. Zaburiye muri championnat byumvikaneho, bafite amanota 9 no gutsinda uyu mukino bakagira amanota mu byukuri bakanatsinda ibitego byinshi, bakareba ko batsinze ibitego byinshi rwose bakisanga nko mu mwanya wa 3 akanga ahe gutyo hafi aho ngaho rwose nta birenze. So nibatsinde rero, batsinde PSV ibitego byinshi, barebe ko byabasunika bakagera mu myanya 4 ya mbere byibuze, baraba bayirimo rwose 4 ya mbere. So ni ibyo ngibyo rero kuri iyi equipe ya Liverpool mu byukuri ni ahayeho kugira ngo yikorere akazi. Hanyuma iyindi match ni match igomba kuza kuba ihuza equipe Inter na Atalanta twawurebyeho ahubwo iyindi match yo igomba kubihuza ikipe ya Olympiacos na Real Madrid mu byukuri nayo ku rutone nk'ukuri kubibona ihagaze ku mwanya wa 7 no gutsinda ino match. Mu byukuri Real Madrid nayo igomba gutsinda kano match pe, bakareba ko bagaruka ko Real Madrid kuva bakina na Barcelona batari batsinda imikino 3 yakurikiye yose nta numwe batsinze, bangagije 2 batsindwa umukino. Gusa simbize ibintu biri kuba kuri Real Madrid, kandi Real Madrid ni ikipe izakurikizaho ekipe ya Manchester City hano muri Champions League.
Manchester City nayo itari heza. So urumva ko rero ni match bagomba gutsinda cyane pe, ni ingenzi kuri bo niba hari icyo bashaka muri uyu mwaka. Hanyuma Paris Saint-Germain na Tottenham nawo ni umukino uri buze kuba uremereye cyane, ariko ndaza kugusaba Paris Saint-Germain kuza kuba itsinda uyu mukino. Sporting Club de Portugal na Club Brugge, ndaza kugusaba Club Brugge kuza kuba ibona gorazo ya Club Brugge niyo mubwiye kuza kuba ugura. Correct score y'uyu munsi ni 157, ndayigurije amafaranga make cyane, nabashiriho promotion idasanzwe. Hanyuma group byo ni ibisanzwe nyine. Uyu munsi ndabyizeye yuko Paris zo kwa kabiri zigomba kuba zimeze neza cyane, ndabyizeye kubera ko nuko wenda ngize byago byo gukora resita zitaraboneka, ariko ndabyizeye ko uyu munsi agapari twakoze karihoze ko bakameze neza 5-5. Reka Imana barinde, twisubirire ku munsi w'ejo kuri Europa League Pluto ndetse no kuri Conference League. Tutaba turi gutegura ikiganiro cya Premier League. Reka dusubire rero, nakagaruka makuru yo ciao meza.